لباشور کردستان زیرتر 25,000 پنابرین روجاوای کردستانی پیشوازی جشن رمضانی دکن دوری مال و ولاتین خواه. کمپا قوشتپه یکیش 5 کمپین پنابرین روجاوای کردستانی یکو پنابرین وی کمپی پیشوازی و جشنی کرن. وعیدا ما جی ولواقع ویدی او جی وقت ملطی ما باشا بس وقتم هون ملطی خوبی والله چیتران هون مالکا خوبی عیدا خوب کی. خود فرق نینه بس هون مالکا خوبی والله چیترا. والله عیدا فرق خواه جبوی زاروکی خواه مولود الخوشی دا زاروکی خوب راستی. بس بكينا كنا وكعيدا جي من داب أهلي خدم من خديو خدم أنا ولويا أما عتنا غريبي أم جبوي زاروكي وقام جيولو بمارة مبسوطني ركواز بس بزرابون مجوا رجلي وادر خصم قندريهم قد عقنا كيفا وري جبوي وقت بيروك هال وخوشة والله عيدا ما بخير وسلامته وعيدا ما قال كي خوش بو عيد شي خوش تربوش عيدادي ناول قاصي بس في عيدي قال كي خوش بو الحمد لله وعيدا شي إنسانك كي كرد الدنيا هي أم عيدا بيروزكن أم دخوازم سلامتي بقر نجي خوا بي رشي وبي تعدا زاروک کسن هری بهتر ایج پنابریه دیتن لیتولی زحمتین و زاروکن وی کامپی بکیف و کانو لیستوک و ستران ججنا خدر باز کرن. وام مبسوطن وام هاتن حديقة مشخور لعبوا دليزن. داي كامن هاي رحنا تعبين داي كامن هاي رحنا تعبين والصاد من شديكي دردالي من زداديكي برينا دلم وديكي عمري ما يزنم ديكي جشنك دتشو جشنك تي وتني دا خوازا پنابرا اوه کو جشنن بي سر خاكا ولاتي خدر باسكن. اوه بو 5 سال پنابرن روجاوای کردستانی جشن اخوه دوری مال و حوالی خدر باز دکن. لتوی ولو زاروکن پنابر ایش و آزارن پنابریه نزانن و کیف خوشی اخو و جشنی دکن. شبو برنامه اکرامان حسو کامپی قوشتپه.